Sihlobo esithandekayo siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokusigcina kusukela evikini eliphelileyo sihlangana sifunda ezwini lakhe iBhayibhili. Okhulumayo ngumfundisi uOB Mpofu. Ihamba njalo lo mfundisi uMpofu angabingelela abalaleli. Mfundisi lingabingelela abalaleli. Ngiyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Salamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Nxa lifisa ukubana lisitshayele ucingo kumbe lisifakele isilobo ku WhatsApp, nansi inamba 0718 04 abathathu 196 0718 444 Inkosi ibe lathi nxa siqhubekela phambili ngokufunda ezwini layo. Mina ngiyakholisa mfundisi Mpofu ukufunda incwadi kaDanyeli. Ithemba labalaleli bayakholisa bayikholisa incwadi ngoba incwadi emnandi kakhulu, incwadi evula amehlo. Siyakhumbula ke ukuthi iviki eliphelileyo besithinta ke isithombe senkosi ngokuchaswa kwaso nguDanyeli. Ngazi ukuthi mfundisi kukhona yini ongakutsho mhlawumbe kufinqa isifundo seviki eliphelileyo. Ngiyabonga mfundisi, singananzelela isithombe esikhulume ngaso ngeviki eledluleyo. Uzananzelela ukuthi ungaze uye embalini njengoba ke lokhu sikuthatha eBhayibhelini kwaba njengoba ke kunjalo. Leminyaka ibethiwe kusukela ngo605 BC kwaze kwayafika ku168 BC. So ke imbali iyavumelana lakho ukuthi lokhu kwenzakala njengoba ke kunjalo. Lanxa sokuseleke izigaba ezinye ezilandelayo ezizasithinta kulesi sigaba esingena kuso, uzananzelela futhi ukuthi njengalokho kwagcwaliseka esigabeni sakuqala, lalezi izigaba ezilandelayo futhi siza kugcwaliseka njengalokho kuveziwe eBhayibhelini. So kusinika mfundisi ukuthi kasethembeni ilizwi likaNkulunkulu ngoba kaliweli phansi. Siyabonga. Imbali iyafakaza ukuthi isiprofeti siyagcwaliseka. Kunjalo. Yikho sikubona lapha. So izolo sikhangelile ngamafitshane umbuso wegolide weBabylon 605 BC usiya ku539 BC. Sakhangela umbuso wesiliva esithethina uqala ngo539 BC usiya ku331 BC. Sakhangela umbuso wethusi iGreece, isiliva iMedo-Persia. iGreece sithe iqala ngo331 BC isiya ku168 BC. Imelwa yini? Lithusi. Then sasesikhangela umbuso wensimbi iRoman Empire 168 BC isiya ku AD 476. So imbuso esikhangelileyo ke iviki eliphelileyo. Siyaqhubeka ke sisiya phambili. Sikhangela ukuthi lapha nxa ukhangela uvesi ngu41 lo 42 uveza futhi enye indaba ethathekisayo lapha. Bithi yona njengoba ubonile inyawo lamazwane kuyingxenye yebumba lombumbi lengxenye yensimbi. Umbuso lo uzabe ungumbuso oyehlukeneyo. Amandla awo anjengensimbi. Kodwa njengobana ubonile ukubana ulomdaka uza kuba buthakathaka nxa siukhangela lumbuso. So sibonani? Sibona ukuthi umbuso lo ngumbuso obuthakathaka, ngumbuso oqinileyo. Ngumbuso wensimbi, ngumbuso womdaka. Uhlangene ukuqina lobuthakathaka. Engxenye ngingakachasisi kabanzi enye indaba efike engqondweni yami lapha engiyikhumbula. Ungakhangela kuhle kusukela phezulu kule golide. Kodwa ungakhangela isithombe igolide liyasinda. Kodwa nxa ukhangele igolide lisindayo lime phezu komdaka, kutshengisa ukuthi umdaka ungawoma isithombe lesivele siyavele sinjani, siyawela phansi. Lokho kusifundisa okunye futhi ukuthi imibuso yomhlaba vele itemporary, iba khona okwesikhatshana. Ngoba nxa into esindayo ime edakeni udaka lungawoma kuyadilika. So isisekelo sakhona ifoundation yemibuso yomhlaba vele isitshengisela ukuthi ikhona okwesikhatshana. Yikho esikubonayo lapha. So umbuso lo uyathathekisa ngoba usivezelani embalini. Ungakhangela amazwane lawa angu10. Umbuso weRoma ngo-AD 476 wadabukana phakathi wachitheka waba yimibuso emingaki elithumi. Yikho kumele ngamazwane anjani alithumi ahlangene insimbi lodaka. Ungakhangela ke umbuso weRoma kuthiwa wahlaselwa ngabantu okuthiwa ngama-barbarian tribes. Wasudabukana phakathi kwaphuma umbuso wabantu okuthiwa ngama-Lombards. Ama-Lombards yibo namhlanje okubizwa kuthiwa yi-Italy. Kwase kuphuma umbuso wabantu okuthiwa ngama-Anglo-Saxons ababizwa namhlanje kuthiwa yi-Britain. Kwaphuma umbuso wama-Suevi ababizwa namhlanje kuthiwa yi-Portugal.
kwaphuma umbuso wama-Alemani abizwa kuthiwa i-Germany, kwaphuma ama-Burgundians okuthiwa i-Switzerland namhlanje, kwaphuma ama-Visigoths okuthiwa i-Spain namhlanje, kwasekuphuma ama-Franks okuthiwa i-France namhlanje. Then kwasekusithi imbuso emithathu ama-Ostrogoths, lama-Vandals, lama-Heruli, layo yaphuma futhi embusweni wani weRoma. Kodwa kayikho namhlanje, yadilizwa, yabhujiswa. Siza kuthinta ku-chapter 7 ukuthi yabhujiswa njani futhi ngubani. Kodwa siyabona lapho ukuthi imbuso le emithathu kayikho, sokusele ngu-7 phakathi kwamazwana angu-10, sokusele imbuso emingaki engu-7. So incwadi kaDaniel iyasivezela ukuthi imibuso leyi engu-10 yaphuma embusweni we-Roman Empire ngokudabukana phakathi kwayo ngo-AD 476. Angazi ukuthi nxa siya phambili singathini ngembuso leyi eyamazwane leyi ehlangene udaka lensimbi. Ngiyabonga mfundisi. Siza kunanzelela ukuthi imbuso le elithumi leyi yayenza imizamo yokubana ke babambane babe ngumbuso owodwa. Kodwa ke iphupho lika Nebukadnezar leli licasiswa nguDaniel lilomutsho vele engifisa ukuthi siwufundeni sonkeni ukwenza ukuthi ekucineni kwako konke sonke sibambe olunye ulutho ngephupho lika Nebukadnezar. Ngizafunda uDaniel ngo-2 ivesi ngelika 43. iBhayibheli lithi lona ke njengoba wabona insimbi ihlanganiswe lebumba elibuthakathaka bazaxubana ngokuthathana kodwa kabayikunamathelana njengoba insimbi ingahlangani lebumba. Ngamanye amazwi ke imizamo yonke yokuhlanganisa amazwe lawa alithumi esikhulume ngawo izizwe lezi ezilithumi yaba khona. Ungananzelela embalini uzananzelela ukubana ke kulamadoda njengabo Napoleon benza imizamo yokuzama ukuhlanganisa ukubana ke umbuso ube ngowodwa kodwa behluleka. UHitler soze simtshiye phandle naye ngwazama ukuthi thungamela ilizwe leJalimane naye kube lombuso owodwa kodwa kwamehlula namhlanje kulelo thulu lomhlabathi oqandayo. OChalimani labo bakwenza ngokuzama ukwendiselana lokuthathelana kodwa ke kwehlula. William Kaiser benza into efananayo kodwa ke bonke benza njani behluleka. Kungenxa yani ngoba insimbi lebumba kakuxumani kakuhlangani. So sinanzelela ukuthi even abes-Austrian bale mucho wabo othi wona ke ngolimi lwesikhiwa ngizakufaka ngolimi lwesintu ukubana ke others may go to war but you happy Austria marry. Ngamanye amazwi bona nxa babefuna ukunqoba babe ngatshoni bezihlupha ngokuyempini kodwa ke babe sendisela nje abantu kwenze ukuthi kube lobuhlobo lobudlelwano. Kungaba lobudlelwano lobuhlobo lokuthathelana abantu sebeyizihlobo. Kodwa ke sizananzelela ukuthi la njengoba ke isithombe lesi esaphutshwa nguNebukadnezar lencazelo kaDaniel yatsho ukubana ke ibumba lensimbi akusoze kuhlangane akuzange kuye ndawo khona lokho. Sabona sokusiba labo World War 1 labo World War 2 impi yomhlaba wonke yakuqala lesibili. So ke sinanzelela ukuthi okuchiwo lilizwi likaNkulunkulu kuqinisekile kakuweli phansi. Indaba emnandi yagcwalise. kuNapoleon bathi wayefuna ukuthiwa i-European Court of Law ukuthi kube lo mthetho we-Europe owodwa. Ngikhumbula futhi embalini lapha kuthiwa uHitler ngelinye ilanga wathi edlula eFrance kuthiwa wadlula engcwabeni likaNapoleon wabehleka. Kuthiwa wabehleka uNapoleon usulu wathi mina ngizanqoba lapho uNapoleon anjani ayehluleke khona. Bathi njalo embalini kuthiwa wagula uHitler so wayelonesi wakhe owayemkhangela. Kuthiwa uHitler ivesi le wayeyazi uvesi 43. Kuthiwa wayekhuluma esithi thina sidingi lutho kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi asiyekele sizenze lesikufunayo. Ngesikhiwa uthi we don't need anything from God except that he leaves us alone. We will fight our own war with our own guns and gain our own victory. Wathi uNkulunkulu asifuni lutho kuye ngaphandle kokuthi achiyane lathi ngoba sifuna ukulwa impi yethu ngembhobho yethu sizinqobele thina. Kuthiwa wayebala uDaniel unesi owayemkhangele egula uthi wayesithi angabala uvesi 43 ukuthi abaye kuhlangana. Kuthiwa uHitler wayesinxayelele embhedeni angabala uvesi 43 asukume embhedeni eqe ethi ngizanqoba ehleka kodwa wafa enganqobanga. I-Europe kayinjani kayihlanganisanga kwamehlula ngoba ilizwi likaThixo linjani liyagcwalise. kuNapoleon laye kuthiwa wathi eseWaterloo esenqotshiwe kuthiwa wathi the Almighty has been too much for me. uNkulunkulu ngikhulele ngikwehlulekile. So uNkulunkulu angakhuluma akula ongaphikisana lakho. Yikho kuthiwa nguyofaka amakhosi nguyonjani nguyosusa amakhosi. Yindaba ethathekisayo ke leyo. Nxa ungakhangela futhi
uverse 44 lapha. Uverse 44 ukhuluma enye indaba ethathekisayo lapha. Sesibonile ukuthi behluleka ukuhlanganisa ibumba lensimbi. Uverse 44 uthi yena futhi ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uzamisa umbuso ongasoze wachithwa lobukhosi bawo obungasoze babelwane labanye abantu. Kepha uyakuchoboza uqede yonke le imibuso wona uqobo ume kuze kube phakade. So uNkulunkulu nguye ozakuletha umbuso ongayikwedlula, umbuso ongayikudilizwa, umbuso ongayikwabelana lomunye umbuso, umbuso ozakuchitha yonke imibuso yomhlaba. Indaba ethathekisayo ngeleyi. So nxa uNkulunkulu okunye ngifisa ukuthi sikukhangelisise lapha yikuthi uNkulunkulu nxa ebusa lapho uzabusa yini labanye ababusi. Hayi ungathini khonapho, ungathini khonapho. Ngiyabonga mfundisi. Njengobana ke uverse ngu44 lapha na lo 45 bevumelana. Uzananzelela ukuthi umbuso lo owelitshe elabonakala liqetshunwa entabeni lingaqetshunwanga ngesandla somuntu labo yalaza chaya isithombe emazwaneni. Lacobodisa igolide, isiliva, ithusi lensimbi konke kwaba ngumule kwaphethulwa ngumoya. Lona ilitshe lama lagcwalisa umhlaba wonke. Uzananzelela ukubana ke lo ngumbuso kaNkulunkulu, umbuso kaJesu ozayo masinyane. Nxa esebusa ke umbuso kaJesu ozayo kawusoze kube nomunye umbuso ozabusa ndawonye lo mbuso kaNkulunkulu, ngoba yonke le imbuso njengoba ke sibonile iyedlula, kodwa ke okaNkulunkulu umi kuze kube nini nanini. And usima kuze kube nini nanini yiwo ozaba ngumbuso okucina, njalo yiwo umbuso ozakwenelisa ukuhlanganisa abantu bonke lezizwe zonke eziyabe zilapha emhlabeni, ikakhulu labo ababekhethe uJesu njengenkosi yomsindisi. Siyabonga indaba ethathekisayo njengoba sikhulumile lapha balaleli ukuthi isithombe lesi siyenziwe ngento ezisindayo phezulu, kodwa sime phezulu kodaka. Sibona ukuthi kasikuhlala isikhathi eside ngoba udaka lungawoma siyadilikela phansi. So siyabona ukuthi nxa isithombe lesi sichaywa lilitshe sidilikela phansi, ilitshe kuthiwa liyakhula libe yintaba egcwala umhlaba wonke. Kusitsho ukuthi umbuso lo okaNkulunkulu ngumbuso ongayikuphela. Labazangena kulowo mbuso kabayi kufa. La iBhayibheli iyasitshela sike sakuthinta iviki elipheleleyo ukuthi konke okulomuntu phakathi kuyadlula. Ongafisi ukuthi edlule kumele axhumane lobani? LoJesu. Onguye lamandla ukuthi la nxa umuntu angafa amvuse ngaphi? Ekufeni. Indaba emnandi leyo. Nxa ukhangela eBhayibhelini uzathola ukuthi iBhayibheli encwadini kaMahubo iyaveza kakhulu ukuthi uJesu ulidwala. So ilitshe leli kayiso simanga ukuthi limele umbuso kabani? kaKristu. Ngoba uKristu kuthiwa ulidwala, konke okunye kuza kwedlula, yena asale emi kuze kube phakade. Ungakhangela uMateyu lapha ngu25 iverse ngu31 usiya ku34. iBhayibheli iyasitshela lapho ukuthi uJesu uza kwehlukanisa izimvu lembuzi. Izimvu ngabantu abanjani? Abalungileyo. Imbuzi kungabantu abanjani? Ababi. Abesebusa ke umbuso kuthiwa uverse 34 uyandithathekisa lapha uthi yena inkosi iza kuthi kulabo abasesandleni sokunene ngabalungileyo laba abayizimvu, wozani lina ababusisiweyo bakababa, dlanini ilifa lombuso elawulungiselwa umhlaba ungakadatshulwa. So ngabantu bakaNkulunkulu laba abazangena embusweni welitshe, umbuso ongayikuphela, umbuso ongasoze wedlule, umbuso ozakugcwala umhlaba wonke. Umbuso lo umuhle kakhulu ngoba ngumbuso ongela kufa, ngoba ngumbuso ongela zinyembezi, ngoba ngumbuso ongela kuswela, ngumbuso ongela kuncindezelwa, ngumbuso ongela kuguga, ngumbuso ongela ndlala. Akusoze kuthiwe kule ndlala ngoba izulu kalinanga khona. Hayi, akusoze kuthiwe kuswelakala imali kumbe economy yakhona siwile. Ngumbuso othathekisayo kakhulu lo. Mina ngiyafisa ukuthi ngibe ingxenye yalo umbuso. Ngazi ukuthi ebhuti ungathini kubalaleli ngombuso lo ukuthi ke sikhange abalaleli, ngoba ngicabangela ukuthi umbuso lo kasombuso wokukhutha. Kunjalo. Njengoba ke usukubekile lapha namfundisi, mina vele sengizimisele ukuthi ngibe ingxenye yalo mbuso. Ngizimisele ukubana ke ngibe lilunga lalumbuso, ngoba yiwo umbuso olomehluko kuyo yonke imbuso esiyibonileyo phezulu. Sibonile imelwe insimbi ezehlukeneyo, kodwa ke yedlula leyo mbuso. Kodwa ke lo umbuso lo umi kuze kube nini nanini. Asiqhubekele phambili ke sikhangele lapha uDaniel ngo2 iverse ngelika 47 sisiya kwelika 49.
ngifuna ukufunda lapha eBhayibhelini. Ithi yona ke ungakhangela ivesi ngo45 iyasivezela lapha ukubana ke uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuza kwenzeka emva kwalokho. Iphupho liqinisile lengcazelo yalo iqinisile. So ngamanye amazwi ke lapha siphiwa isiqiniselo sokuthi lokho kwaphutshwa inkosi lengcazelo yaphiwa nguDaniel kunjani kuqinisekile. Sengisiya ke evesini ngelika 47. Inkosi yathi kuDaniel, isibili uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wabonkulunkulu, lenkosi yamakhosi, lo mambuli wezimfihlakalo, ngoba uyambule limfihlakalo. Inkosi yasimnika uDaniel udumo olukhulu leziphiwo ezinengi ezinkulu, yambeka umbusi welizwe lonke laseBhabhilona lenduna enkulu yabo bonke abahlakaniphileyo baseBhabhilona. Uvesi ngu49, uDaniel wasecela enkosini ukubeka oShadraki loMeshaki loAbednego babe ngabaphathi belizwe laseBhabhilona, kodwa yena uDaniel wahlala esigodlweni senkosi. Ngamanye amazwi lapha mfundisi, nxa sinanzelela ngokuloba kukaNkulunkulu eBhayibhelini, sibona ukuqiniseka kwesaziso uNkulunkulu asinika uNebukadneza ngephupho. Sibona njalo ukuthi uNkulunkulu kamtshiyanga uNebukadneza ukuthi angabi kwazi ukuthi iphupho litshoni. Waseletha ke uDaniel ukuthi amnike incazelo. Kodwa ke uzananzelela ukuthi ungafunda kusigaba esasifundayo sakuqala, kasuye waqala wabiza uDaniel. Kwaqala kwabizwa abahlakaniphileyo lezanuse labathwebulayo lezangoma behluleka. uDaniel ke esebuyile ke ngoba yena wayeyinceku kaNkulunkulu ophezulu konke, wabuya watshela inkosi incazelo. Nxa esephetha lapha uNebukadneza uyatsho uyavuma ngekhanda ukubana ke uNkulunkulu wakho Daniel unguNkulunkulu wabonkulunkulu, lenkosi yamakhosi lomambuli wezimfihlakalo. So umbuso lo elitshe esikhuluma ngawo mfundisi, umbuso kaNkulunkulu lo uNebukadneza avumayo ukubana ke unguNkulunkulu wabonkulunkulu, lenkosi yamakhosi lombuso wababusi lomambuli wezimfihlakalo. Kuyabe kuzasilungela sonke ukubana ke sibe ngamalunga alombuso. Okunye engifuna ukucina ngakho, uNkulunkulu abantu bakhe uma labo, ikakhulu abathembekileyo, abamelayo ngesikhathi ezinzima, uNkulunkulu uma labo, abahloniphe futhi ngesikhathi esifaneleyo phakathi kwabantu, futhi abuye abaphakamise. Ngoba manje lapha sesibona ke nxa usiye emaphethelweni uDaniel usephakanyiswa la, sebeyinduna yezihlakaniphi zonke. Kodwa ke ngithanda umoya wawo kuDaniel mfundisi, esephakanyisiwe yena ngathi sokwanele ucelela abangani bakhe abathathu, uHananiya, Mishaeli loAzariya, ngoba bakhuleka ndawonye babencedisana kuko konke. Umoya lo kwangani ungaba ngumoya obakithi sonke, ukwenzela ukuthi ukuphumelela kwami kakungabi ngokwami ngedwa, kodwa ngiphumelele ndawonye labangincedisayo. Ngiyabonga mfundisi. Siyabonga. Nansi indaba balaleli liyazizwela lapha, indaba ethathekisayo. Nangu uNkulunkulu okwazi ikusasa, nangu uNkulunkulu ophethe ikusasa. Sike sakhuluma lapha ukuthi izinto lezi uDaniel wazitshengiswa iminyaka engu-2500 years zingakenzakali. Yikho ke ilizwi likaNkulunkulu liqinisile, ngoba imbali iyaveza ukugcwaliseka kwakho. Nxa uNkulunkulu wathi iBhabhiloni izadlula yadlula, iMedo-Persia izadlula yadlula, iGreece izadlula yadlula, iRoma izadlula yadlula, lenyawo lezi ezingu10 zizadlula, kuthi ukuthi zizadlula. Nxa uNkulunkulu wakhuluma konke lokhu kwagcwaliseka, wathi lelitshe lalo liyabuya. Kuthi ilitshe lalo linjani? Liyabuya. Ngoba okunye sokugcwalisekile, osekugcwalisekile kusiphi isiqiniseko esokuthi ongakugcwaliseki kuza njani? Kuzagcwaliseka. So umbuso welitshe uyeza, umbuso kaKristu uyeza, ngoba uNkulunkulu ngumbuso wabusi, nguyolawula imbali yomhlaba. Lawe unganikela ikusasa yakho kuye, ikusasa yakho ivikelekile. Lawe ungavuma ukwamukela uJesu, ungene embusweni wakhe, usuyamukele impilo engapheli, uJesu uza kubusa kunye lawe. Inkuthazo ke ezakithi balaleli, nanti ithuba, nansi ingqobe osala ulayo, ingqobe yokuthi wamukele uKristu. Awungezake wavuma yini ukuthi ungene kulo umbuso ongayikuphela, umbuso wentokozo, umbuso ongela ndlala, umbuso ongela kuhlupheka, umbuso ongela mkhuhlane, umbuso ongela ngisho lohlupho
olulodwa. Angeze ake wavuma yini ukuthi ungene kulo mbuso? Nguchiyela leyo ngqobe, nguchiyela lo mlando mlaleli kule iviki. uThixo asibusise, asenzele umusa nxa silungela lo mbuso, nxa singena embusweni welitshe, umbuso ongayikuphela. uNkulunkulu asibusise, siyedibana njalo kuviki elizayo. Siyabonga.